Ganta lamon cerita madi jama dudini kadu lamon bencana di masa tahun sinji. Di masa tahun sinji timbul virus bahaya asal luar negeri yaitu virus corona. Asal luar negeri yaitu virus corona. Yaitu virus corona sangun wadi Al-Quran sinado tanda-tanda kadu di akhir zaman. Sinado tanda-tanda kadu di akhir zaman. Ya Allah ya Tuhanku, kilu lindungmu juga. Mungkin sinji tegurmu dunia kadu Tuhan. Mungkin sinji tegurmu dunia kadu Tuhan. Hamje jama puari kuat-kuat ke iman kekalau anta sinji nerima percobaan. Kekalau anta sinji nerima percobaan. Lamun umat mak percaya jama hadis firman ni ganta kaduti rasa Tuhan ngebuktikon ni. Ganta kaduti rasa Tuhan ngebuktikon ni. Tarupai anta ija waya ni anja sikam maaf kisalah kata sinji guai hiburan. Maaf kisalah kata sinji guai hiburan.